decided that you will be the new lord of 10,000 years. You will be the son of Eva. Draga publiko, dobrodošli u 2. Opet radimo u KC gradu, ja sam Srđan. Ivan. Radimo jedan film koji je jako dobar, po meni, Zadnji kineski car, od Bertolucija. Ja bih nazvao ovaj film remek delom, iako sam primjer, mnogi ne bi složili, veruješ Ivane. Film jeste prožet politikom, jeste možda malo duži, jeste dobio abnormalnu količinu 9 Oscara, ali nije baš prihvaćen bio za svoje vreme. Možda je ta godina bila neverovatna u Hollywoodu, ali nije. Pa znaš kako, ja mislim da Bertolucci ima i boljih filmova. Odabrali smo ovaj film jer prosto zgodan je za analizu i... Zgodan je ili politički može se uzme razmatranje. Uklapa se u nekakav obrazac filmova kakve mi ovde analiziramo jer je komplementaran sa uglom gledanja iz kog mi najčešće pristupamo. Slažem se s tobom. Tumačenju filmova, ali prosto ima nekolicina filmova 1900, ne znam, Poslednji tango u Parizu i tako dalje, Bertolucci, za koje ja mislim da su bolji od ovog filma. Sad, s druge strane, ovaj film je možda najuspešniji Bertolucci film u tom smislu što je dobio nekolicinu onih Oscara, sve glavne Oscare i tako dalje, jer mislim da je tema takva, epska, hollywoodska. Mislim, prosto, film je oskarovski. Film jeste oskarovski. Sad, ja bih rekao da je ovaj film prvo, kada je vreme nastao, to je jedno otvaranje Kine zapadu, pre svega dogovor. Sanjari, izvini, njih sam zaboravio da pomenem. Da, naravno, ima mnoge filmove. Prosto ima ih. Film je otvaranje Kine ka zapadu, okretanje leđa velikoj kulturnoj revoluciji, okretanje leđa Sovjetskom savezu i tad počinje taj veliki ekonomski bum polako Kine. Kina je počinje bude dobrim odnosima sa zapadom, ne najboljim, ali dobrim. I ovaj film je nastao u Kini, prvi put je sniman Zabranjeni grad. Sam režiser je Italijan, ja mislim da je to urađeno kao ta neka međuzona. Bio je rađen film Suncokreti, isto italijanski režiser Vittorio De Sica u Sovjetskom savezu, isto kada su se otvorili ka Sovjetskom savezu za vremena Nikite Hrušova. Tako da iako ovaj film govori da ima neke privatne producente, meni deluje iskreno kao da je dogovor između dve države kako bi pokušali da kulturološki približe dva naroda. U samom filmu svi govore na engleskom sa lošim akcentom. To je prvi utisak, da. Da, to je okej. Naprimjer, ja sam gledao jednog čoveka koji jako poštujem iz Tajvana, on je inženjer za poluprovodnike i on je gledao taj film i obično pričao o poluprovodnicima, ali ovaj put je pričao o tom filmu i rekao da je to njemu jako smetalo, zato što kao to je njegova tajvanska istorija, ali on pripada toj nekoj drugoj struni koja je izgubila taj građanski kineski rat, o kom ćemo pričati. I ovaj film predstavlja jedan politički projekat koji je nekim slučajem ispao jedno, za mene jeste remek delo, uz remek dela koje je Ivan nabrojao, ali prati život i sudbinu jednog čoveka, nazvaćemo ga čovekom koji je car, a koji je u isto vreme žrtva svoga vremena i svoga okruženja. Na vrlo specifičan način. Pratimo Pujija, pre svega šta se dešavalo u Kini, da napravimo uvod maleni. Kina je odbila industrializaciju, izgubila je opijumske ratove. To vreme je Kinom vladala jedna žena koja je tako birala mlade ljude da bi ih ona lako rešavala, da bi manipulisala. Da, ona je bila de facto vladar duži period još. Ali za vreme kada je on postao izabran za naslednika i cara faktički, ona je umrla. Cisi. Da. I on je svoj život, prvu polovinu svog života, prvu trećinu proveo zatvoren u Zabranjenom gradu. Jednu trećinu je proveo u zatvorima, jednu trećinu je proveo kao baštovan u Kini. Da, onaj formativni period je u suštini proveo u Zabranjenom gradu, dakle, do neke svoje, čini mi se, skoro 20. godine. Da. Ali što ovaj film čine zanimljivim, nije to što se njemu dešavalo, mnogi carevi su pali, mnogi carevi su se dizali. Predstavlja vrlo zanimljivo, jer je to period japanskog osvajanja Kine, same podeljenosti Kine na te njihove warlords, oni to zovu kao vojskovođe, znači oblasti, kasnije građanski rat, Drugi svjetski rat i naravno 49. Mao, njegovu vlast i tako dalje. Još što čini film specifičnim, on je napisao autobiografiju, sad mi ne znamo
koliko je ona ispravljena i tako dalje, ali postoji. I postoji biografija onog Engleza čoveka koji je njegov tutor, biografija, postoji njegovo iskustvo na Dovoru. Tako da, iako nije potpun uvid u njegov život, svakako, ima mnogo tumačenja o kojima ćemo ja i vam svakako pričati, ovo nama ipak govori o nekom specifičnom momentu u vremenu, jednom specifičnom i specijalnom životu koji zahteva tu neki dodatnu analizu koju ćemo mi ako uspemo da podarimo. Da, sad, koji tebi element filma, sam film, kako se tebi dopao, šta ti se sviđa? Nekoliko stvari vezano za produkciju. Prvo, dakle, to što si ti rekao u suštini, film se snima sredinom 80. godina u Kini, dakle, u Zabranjenom gradu, prvi je zapadni režiser koji je dobio uopšte pristup. 84. ima otvaranje čuvene Kine zapadu. Da snima u Zabranjenom gradu i to, Unlimited da, sa 17.000 vojnika kao u statistici. Zabranjenom gradu. Dakle, to se dešava u vreme 80. godina kada je u Kini na vlasti Deng Xiaoping koji Kinu otvara pre svega u ekonomskom smislu. U svojim nekim prvim periodima i ajde kažemo možda tim ranim 80. godinama do negde otprilike ovog perioda on nju otvara i postepeno, polako i u nekim drugim smislovima, jel da? Dakle, mi imamo ovde situaciju u kojoj je, barem prema onome što kaže Bertolucci i ekipa koja je snimala taj film, kineska komunistička partija i uopšte kinesko rukovodstvo izvršilo samo neke minimalne korekcije na sam scenariju filma i na uopšte. Dakle, nije se previše mešalo u taj neki deo. Ono što oni jesu izvršili uticaj jeste što je Bertolucci njima u suštini ponudio dve opcije za snimanje filma tamo. Jedna opcija je bila film rađen po romanu jednog nemačkog pisca, odnosno francuskog pisca, izvinjavam se, koji tematizuje onaj masakr u Šangaju iz 27. godine kada su komunisti pokušali da osvoje vlasti i bili brutalno zaustavljeni od strane... Zar nije to opsada Šangaja kada su Japanci uništili Šangaj? Ne, ovo je bio film u okviru 27. godine u pitanju, dakle, u okviru građanskog rata u Kini. Dakle, pominje se i u filmu samom u jednom trenutku, ja mislim kada pređe kada kineski car izađe iz Zabranjenog grada i biva proteran, kako se zove grad u Kini u koji on odlazi? Ne mogu sad se setim. Nije ni bitno, treći najveći grad u Kini, posle Šangaja i Pekinga. Nanjing? Nije Nanjing, nije ni bitno. U svakom slučaju, pominje se u jednom trenutku taj masakr nad komunistima u Šangaju. Oni kažu, komunisti su pokušali da preuzmu vlast, ali su zaustavljeni brutalno. Dakle, prva opcija je bila to. Sad, kineskoj komunističkoj partiji verovatno nije odgovaralo da se tematizuje nešto što je njihov poraz bio u toj ranoj fazi građanskog rata u Kini i oni su ipak odabrali da se snimi priča o poslednjem kineskom caru. Sigurno ima tu i do toga što si ti rekao, dakle, da su oni na taj način kroz sudbinu tog cara videli priliku da se približe i zapadu, da prikažu te neke aspekte, sa druge strane da prikažu svoju neku humanu stranu, gde su oni tog, ne znam, cara na kraju oslobodili, rehabilitovali, nisu ga ubili, itd., tako da tema im je sigurno bila, da kažem, prispratnja. Ali dalje od toga oni nisu previše zadirali u sam scenariju. Ulazili su u izbor režisera. Pa da, ali on im je sam ponudio dve opcije. Da, ali on je čuveni levičar, nisu uzeli iz čuvenog desničara, nisu uzeli Forda. Dobro, okej, naravno, sigurno. U tom smislu, da. I u tom smislu, da su odabrali nekoga ko im je bio bliski afinitetima. Ali, hoću da kažem, do tog nekog perioda kineska komunistička partija pokušava da preobrazi Kinu, dakle, do neke sredine 80-ih, više, svakako u ekonomskom, to je pokušano i kasnije, posle velikog skoka unapred, između velikog skoka unapred i kulturne revolucije, ali to je bio period kada je Deng Xiaoping bio u suštini glavna figura u Kini, ali zapravo ti pokušaji u Kini da se uporedo sa ekonomskom liberalizacijom izvrši i neka vrsta minimalne demokratske tranzicije se zaustavlja masakrom u Tiananmenu i tako dalje, a smatra se
da je to urađeno pod uticajem sudbine Sovjetskog saveza, onoga što su videli šta se desilo u Sovjetskom savezu, u političkom smislu kada je izvršena uporedo sa ekonomskom i demokratska neka vrsta tranzicije, tako da Kinezi su odlučili da krenu nekim drugim putem. Ali ovo je, da kažem, neki poslednji trenutak kada su oni bili otvoreni i za neke vrste kulturnih mnogi istoričari kažu reformi da jedini period slobode na prostoru istočne Evrope, to jeste moderne Rusije, je period vladavine Gorbačova. Dobro, sad pričamo o Kini, znači... Ali 80. te su čuvene po otvaranju i liberalizaciji ideja i razmeni ideja. Da. I onda se raspadom Sovjetskog saveza, kao što si ti baš i pomenuo, u suštini u mnogim državama to obustavlja. Ne u svim, ali u mnogim. Da, hoću kažem da je čak i Kina negde kretala se u tom pravcu i onda su odlučili da sve to zaustave. Ali svakako moramo, ja imam sad pomenuti, prosto film prati istorijski sled događaja i prosto... I samo da ti ne ostanem dužan, vezano za tvoje pitanje, šta je meni bilo najzanimljivije u samom filmu. Da. Pa meni je bilo u stvari najzanimljivije to što kroz jednu epsku priču Bertolucci pravi u suštini jedan coming of age film, a to je, barem u tom nekom njegovom prvom delu, prva polovina filma je u suštini priča o odrastanju jednog dečaka. Odrastanju jednog dečaka u jednim vrlo specifičnim okolnostima, dakle on je kralj sa 2 godine, sa 5, sa 7, sa 10, ali nije, istovremeno i nije kralj, odnosno car, izvinjam se, znači on je car, ali posle već svoje 6. godine ili 8. godine i nije više car, ali on to ne zna, on je car samo u zabranjenom gradu i tako dalje, on je u suštini jedan imperator bez ikakvog stvarnog uticaja na bilo kakve tokove van zabranjenog grada, ali u suštini... On je zarobljenik. Da, on je zarobljenik, ali u suštini film sam ja doživeo, barem u toj svojoj prvoj polovini, kao film o odrastanju jednog čovjeka. Pa čak i u svojoj drugoj polovini. Mi imamo njegovo specifično odrastanje koje ga je napravilo kao takvog da su mu svi u tokom čitavog filma radili za njega stvari, da on nije naučio sam da radi ništa. I onda dolazimo u tu situaciju da on sa 40 i nešto godina kada odlazi u kineski zatvor, ne znam da veže pertlu ili da ne znam da zatvori flašu sa vodom. Znači, odrastanje koje traje malte ne čitav život u stvari za njega. To si pomenuo, a baš zato što je tako široka tema sa koju si otvorio, volio bi da se vratimo kasnije, zato što bi baš želeo da uđemo, baš se slažem. Okej. Apsolutno ti je odlična ideja, mislim da ćemo ostaviti je kasnije, ali taj sazrevanje ja mislim da prati kroz istoriju države. Samo bih hteo da kažem jednu stvar da bi publika razumela. Ovaj film je dosta dokumentarno i istorijski, prati japansko osvajanje Kine, pa ću da kažem par reči o tome, ako samo slažeš, čisto kao uvod. Japan je proživeo taj Meiji period, industrijski razvijao, bio mnogo uspešniji od drugih država tog perioda. To je prva neevropska država koja je pobedila 905. jednu evropsku državu u ratu. Osvojili su Koreju, Tajvan i tako dalje. Kasnije uspevaju da zauzmu Mančuriju i kasnije uspešno vode rat protiv Kine, ali nikada je ne porazuju. Zauzimaju Šangaj i mnoga mesta i izgube Pacifički rat padanjem atomske bombe. Njihova zadnja operacija u Drugom svjetskom ratu je operacija Ichigo, 45. gdje su oni zauzeli 80% Kine moderne. Zašto je to bitno? Gube u Drugom svjetskom ratu i odmah nakon bacanja atomske bombe i sovjetskim zauzimanjem Mančurije. Slažem se. Zašto je to bitno? Zato što Kina se nalazi ovde na prekretnici puteva. Kineska vojska, najbolja, barem ona koja je nacionalistička, republikanska, je obučena na nemačkom, obučeni su strane Nemaca i koriste nemačku tehnologiju. Vrlo zanimljivo, kasnije dobiju resurse od Amerikanaca. Kineska revolucionarna komunisti dobiju naravno od Sovjetskog saveza. I samo to previranje društveno, ekonomsko, političko se u filmu jako prikazuje i uspevaju da dodirnu po meni sve one tačke koje su bitne da bi razumeli situaciju u kojoj se nalazi. Kroz jedan vrlo sitan detalj. A to je, dok on odrasta, sad ćemo na tu temu da ko si ti bio, meni najupečatljivije u stvari bilo par momenta. Jedan prvi moment, pad raskoši. Njegova prva scena, znači to je mladost njegova, kad još uvek vlada neka, iako on jeste zarobljenik, ali vlada neki san
Ming dinastija, tako dalje. I vidimo raskoš, on je prikaz njega kao deteta, on je car. I polako... Dobro, on je iz dinastije Qing, je li tako? Qing, da, pardon. Ali I Ming, da. polako pada, dok momentima po meni najnižeg, kada ispada novčić onom poslaniku, a neki od njegove evnuha je gladan, kupi. I njegove sluge kojih je ostalo jako malo, nemaju čega da žive. I ja mislim da je to jako dobar prikaz, ili prikaz s početka filma ogromne količine ljudi, vojnika koji se njemu klanjaju. I onda vidimo kad on kao mladić, 15, 16, 17 godina, vozi bicikli zabranjenim gradom koji je bukvalno zarastao u travi. I ja mislim da jako dobro, da taj način vizualno prikazuju promenu vlasti. Sad, ja bih teo onome da se posvetimo što otprilike i centra. A šta hoćeš da kažeš konkretno? Mislim, nisam prikazano je, izuzetno dobro je vizualno prikazano. Gubitak vlasti i moći samog cara i šta on predstavlja u društvu. Da on je jedne figure koja je imala misliš na tom planu, da. I neku šansu za neku vlast, ili ona carica vladala ipak. On dolazi do osobe, kada mi vidimo da on igra tenis i tako dalje, koja je potpuno nebitna. Da oni samo dođu i uzmu ga, uhapse. I to sam samo teo da kažem. A sad bi hteli naravno da pričamo o onoj glavnoj temi, a to jeste kineski car, ili ostaje film o njegovom životu, slažemo se bojice, i o njegovom sazrevanju. I ja bih sad pitao Ivana, da li Bertolucci mora u svakom svom filmu da ima neku eksplicitnu seksualnu scenu? Pa mora, verovatno. Ja mislim da mora, da. Čak i u ovom filmu to se govori o tim nekim, da kažem, istorijskim netačnostima. Možemo pričati o tome, da. Ima 5 teorija. S jedne strane, priča je problematična nepouzdanim pripovedačem, jer je rađena po autobiografiji, a autobiografija podrazumeva da neko priča o svom životu i neko oblikuje te događaje u svom životu, s jedne strane po svojim nekim doživljajima, kako ih je on doživeo, ne oblikuje ih objektivno, gledajući sa strane iz piće perspektive, već oblikuje pismeno svoje događaje onako kako ih on sam tumači. Sa druge strane, on tu može da istakne neke stvari koje mu se čine bitnim ili dopadljivijim za druge, a sa druge strane da neke stvari potisne. Ali de facto, verovatno, nije pričao o stvarima koje nije radio u životu. Naprimer, to konkretno što se tiče seksualnih odnosa, mislim, istorijski izvori kažu, barem sam ja tako pročitao, da on nije imao seksualne odnose sa tim svojim ženama. To je jedna od teorija, dobro. A Bertolucci na tome vrlo potencira. U skladu sa svojom estetikom, pobogu, mislim, on radi prosto film, kako da kažem... Slažem se, da. Radi svoj film. Dakle, on ne radi... Nije ni normalno da on bude potčinjen nekoj istorijskoj građi ili predlošku, nego da oni budu potčinjeni njegovoj autorskoj viziji. Postavio si mi pitanje, da, to mora, mislim da mora, tu nema šta, ali ne znam što sam još da kažem, ali evo, možeš ti sad. Više teorija. Prva teorija, da nikad nije vodio ljubav, da je bio impotentan od neke od njegovih tih. Da. Onda druga teorija da je bio homoseksualac, isto se prikazuje film. Treća da je bio normalno, generalno okej. I četvrta da je, što je jedina istina, da je pojam seksualnosti u takvim odnosima kakav je on doživio u mladosti jako teško ukviriti, jer on je car. Vrlo je čudno. Svakako je vrlo čudno i nemoguće dokučiti. Ali... To je ona jedna vrlo čudna scena, da kažem, na početku filma kad on sa jedno 7-8 godina samo prilazi. I sisa, mislim, dojeli su ga očigledno do svoje neke 8-9 godine. Do 8 godine doji. Koliko je to istorijski tačno, koliko nije ni bitno. Ali još nekih par stvari su, što se tiče tih istorijskih tačnosti ili netačnosti, tu u igri. Konkretno, ima ona scena kada on tera slugu da popije zdelu sa mastilom, da. Pa sad ne znam o tome kako je to isto, da je to isto dug Bertolucciovoj estetici filmskoj, gde on u mnogim svojim filmovima često prikazuje te scene nasilja, kako je tu malo preuveličao to carevo ponašanje prema svojim slugama. Ja ne mogu da zamislim kako je za mladog čoveka da odraste, gde je njegova moć nad životom, smrtim, bilo kakvim ponašanjem svih ljudi oko njega neograničena i da ne postoji ni jedan autoritet iznad njega. Ja sam više zadivljen njegovim uopšte izrastanjem uopšte racionalno biće. I ja bi tu vratno mogao onda se zahvali onom svom tutoru u Englezu, koji je prvi pokazao možda
da ovaj nema apsolutni autoritet nad njime. Vrlo čudno, ali on je zarobljenik koji ima nad svojim ljudima oko sebe u tom svom zatvorenom gradu, bukvalno, apsolutan autoritet. Znači, on se igra tako, njemu dolazi, on je dete svakako, i njemu dolazi brat njegov rođeni od majke, jer majku nikad ne viđa. Dolazi mu brat da se igraju i on pokazuje bratu kako se on igra, tako što sa slugama se igra. Da, beži od njih pa oni ga jure, ali vrlo interesantna scena gde kao samo neko u poziciju u kojoj on bio može tako da se igra, da kao on beži od nekoga i sad oni njega jure, ali ne jure ga da ga stignu. Uvek će on biti ispred njih. Ali ima i tu ona isto upečatljiva scena kad on vozi onaj bicikl oko... Pokušava da izađe, da. Pa pokušava da izađe, da. I onda on vidi taj odbljesak šta se dešava napolju i sve i približava se o tome i onda ga tu ne zaustavljaju. On je car koji nema slobodu. Pa, ja mislim da je u svojoj osnovi onda toga... To je ključni paradoks u stvari. Jeste, da je on jeste bio žrtva sistema. Mi možemo vidjeti i kroz razne te carstva, od Otomanskog carstva i tako dalje. Ti imaš te prinčeve, careve, te dvorske, koji nemaju nikakvu faktičku vlast na stvarnošći, bivaju zatočeni u tim svojim zlatnim kavezima. I on jeste bio zatočen u zlatnom kavezu, koji je vremenom sve više i više ronuo. Na kraju liči kao da su prave rešetke, što je postaje na kraju filma. Meni se to jako sviđa, što paralelno pratimo dve radnje i zlatni ti lanci koji ga drže, taj kavez, na kraju postaje u suštini faktički crni kavez u kom je on. I jedino što ostaje od njegovog carsko su njegove naočare i njegove dve sluge. A kasnije gubi i to. I onaj hrčak. Vrlo interesantno, simbolički, koji zaokružuje ceo njegov život, koji ostaje živ do kraja. Ima tu dosta, da kažem, interesantnih scena na više nivoa. Od onog nekog najbanalnijeg pa do nekih... Do krucijalnih nekih scena u filmu, da. Da, visina. Naprimer, scena kada on priča, ja mislim da je to prvi razgovor sa ovim njegovim tutorom iz Škotske, gde oni sad pričaju o pojmu gospodina. Jel vi sebe doživljavate kao gospodina, pa onda on njemu kaže, ja bih voleo da sebe doživljavam kao gospodina, sad oni tu nešto pričaju, ne mogu da se setim šta tačno je tema razgovora, šta konkretno, gde razvijaju, u kom pravcu tu temu fenomena gospodina, gde ovaj kaže u jednom trenutku njemu, kao gospodin Lenin. Što je meni krajnje naš gospodin Lenin. U tom trenutku koji je da ga Lenin čuje kako ga zove gospodin. A ovaj kaže, pa ne baš. I onda, posle toga, u istom tom razgovoru, čini mi se, oni se dotiču teme ubistva Romanovih, odnosno ubistva kralja i tako dalje. Taj pojam, da li ste vi nekad ubili svog kralja, pa onda on kaže ne, ali ne znam koga pominje da jesu, i tako dalje. I on kaže kao, ali Rusi su ubili svog kralja, da, kaže, nažalost, da. I onda on kaže, pa da, ali otprilike nije mi ih previše žao, ne znam, oni su uzeli delove Mandžurije, još za vreme carske Kine i tako dalje. Da. Prvo, onako, jedan ambivalentan odnos prema svemu tome. Možda i to sve, onako, možda i Bertoluccijev, da kažem, neki kompromis. Prikazao ga kao sa željom za vlast, naročito u kasnijem periodu života. On je želeo da ima autoritet. Ali ja mislim da je bilo prekasno da je on postao žrtva svoga vremena, ali dobro, vidi, da budemo iskreni, zašto bi mi njemu nikome, koji je bio zatočenik ceo život, dali ikakav autoritet na životima. Ja bih rekao da ono kada on pristaje da bude marioneta Japanaca, kad preuzima vlast u Kini, u Mandžuriji, pardon, je moment izdaje. Pa, on se toga i stidi, znaš, on ovima istražiteljima u zatvoru ne kaže odmah da je on pristao, nego ga oni suočavaju sa nekim svedočenjima, pa onda on na kraju, da li priznaje uopšte, nisam siguran. Ali to je de facto nešto čega se on stidi. Pa jeste li prihvatio to? Mada kažu i da i tu negde ima u samom filmu istorijskih netačnosti, da on jeste bio svakako marioneta Kine, on je to prihvatio... Japana, izvinjam se, kako on kaže, zato što je on istorijski
iz Mandžurije, poreklom, kako je Mandžurija istorijski integralni deo, bitna za Kinu i tako dalje, pa kao, a i verovatno zato što je hteo da bude opet car. Mislim, prosto neko ko je odrastao i rodio se tako i prirodno je da ima volju za moć, da, u ničevskom smislu. Ali kažu da ipak nije bio baš potpuno potčinjen kako se prikazuje u filmu, pa ne znam, da je on, na primer, sprečio Japance da ubiju onog ljubavnika njegove žene, pa ne znam, još tako nekih par stvari. Da. Meni je vrlo zanimljivo. Istorija Kine je mnogo komplikovanija nego što želimo da, što je nama prikazana. Na primer, Peking je glavni grad Kine samo zato što je mandžurijska ta dinastija u suštini vladala Kinom zadnjih 200-300 godina njihove imperijalne vlasti, jer sam Peking je na užasnom mestu da bude predstavnica tako velikog carstva. Kažu da svaki Kinez popije 1 čašu vode na dan više. Za mesec dana bi pustinja došla do Pekinga na takvom nepovoljnoj poziciji. Obično su Nanjing, Šangaj imali bolje opcije da budu ti epicentri moći. Tianjin, čini mi se Tianjin, se zove, grad. Wuhan imaju ni gradova, da. Ovaj gde je on otišao. Ali u tom momentu Kina je jedna država koja ima 400 miliona ljudi i je i pored Indije, dve najmnogoljudnije zemlje, ali koja je prebogata istorija, prebogata je i nekoj vrsti je poniženosti. Ona je ponižena gubitkom njen narod je uništen, postoji ogromna epidemija opijuma i tako dalje i tako dalje. Postoji ogromno nezadovoljstvo i ogromno siromaštvo. Kina je uvek kroz istoriju bila jedna od najbogatijih mesta na planeti. To je istorijska novost da Kina kroz celokupnu istoriju sveta, 3-4 hiljade godina, mesto da je nastao barut, papir, itd., prebogato, koje je moglo da odbije trgovinu, bude ponižena, bude svedena na mesto koje su evropske sile, pa čak i Japan, znači u tom momentu, žele da podele, kao što su delili Afriku. I to neko poniženje, uređenje, predstavlja tu neku autentičnost kineske svesti o geopolitici, koja se duboko umrežila i u Maoa i celu komunističku partiju koja je na kraju pobedila. I njihova geopolitika je još uvek zasnovana na tome, iako oni ne pristaju toj tajvanskoj struji koja je opstala u Tajvanu, ali ta ideja da Kina će biti podeljena, njima ostala kao i Kina koja kasni, koja nije razvijena, ostala kao duboki pandam, ostala kao trag na duši. Ja mislim da priča o ovom caru to jako dobro pokazuje, jer od apsolutne raskoši te jedne carice koju nose sluge, one sva u nekim dimovima, dolazi jednog čoveka koji igra tenis na prostorima zabranjenog grada. Da, igra tenis u zabranjenom gradu i onda dolaze vojnici i steruju ga iz njega. Taj neki moment, taj prelaz je po meni učinio film remek delom. Nekako nijedna scena nije viška, svaka scena je potrebna da se upotpuni taj prelaz. Ali mislim da je, da, slažem se, ali mislim da je jedan od razloga zašto je odabrao tu temu Bertolucci. Da. To nisu samo, da kažem, neke vrste dogovora sa kineskom komunističkom partijom, sa rukovodstvom Kine i tako dalje, već zapravo što je sudbina tog kralja jedna vrlo zahvalna sudbina za filmsku adaptaciju. Upravo iz tih nekih razloga kojih je više. Dakle, imamo prostora da se napravi coming of age film, da se napravi film o odrastanju tog, što sam već pomenuo, cara koje traje maltene čitav život. Sa druge strane imamo jednu vrlo atipičnu carsku sudbinu. Dakle, jedna na istorijskim prekretnicama. Dakle, da kroz tu sudbinu možemo više istorijskih velikih događaja u 20. veku da posmatramo i tako dalje. Dakle, jedna praktično priča koja vapi za filmskom adaptacijom. Slažem se, ali je vrlo nezgodna za adaptaciju, ali uspeo da uradi. Njegov prikaz kao zrelog čoveka na kraju, koji prihvata odgovornost i postaje samo baštovan, da. Je urađena maestralno po meni. Uloga u kojoj on možda i najsrećniji od svih uloga, u stvari. Bar je tako prikazan. Da. Znaš šta, mi moramo uzmati... Govorimo o univerzumu filma, da. Razmatranje. Ja sam ovaj film gledao prvo 5-6 godina prvi put, ovo mi je drugi put. Nisam imao nikakvo očekivanja, pisalo je zadnji kineski car, kao što se vjerojatno i ti nisi imao. Često je on na TV-u, mislim, ono kao... To nisam ga uhvatio. I ja sam se bio oduševio, ali kao maestralno je prikazao
šta znači biti čovek i šta znači biti pretpostavljena uloga u društvu i kako pobeći od nje i kako te vreme lomi i kako ono zašto si odgajan ceo život nisi ni postao. Pa mislim da, može se i tako reći. Šta ti misliš o tim zadnjim scenama, to kad Japanci dolaze i kad Mao, one crvene knjižice? Aha, kad... o kulturnoj revoluciji, da, mislim, kad počnu da hapše, da, to je isto bitna tema, da, svakako sam hteo i o njoj da popričamo. Pa sad evo, ajde opet ukratko o nekim uslovljenostima vezano za snimanje tih scena. Bertolucci je verovatno te neke scene kulturne revolucije u Kini od početka smatrao bitnim za sam film i razmišljao je o tome kako da ih snimi. On je, kako kaže, tada tamo okupio neke mlade ekipu od nekih 4-5 mlađih filmskih režisera iz Kine. Dobro. I pitao ih Znam za to o kulturnoj revoluciji. I onda je on bio iznenađen tom nekom otprilike psihološkom dramom koja je samo po sebi bila filmična kad je slušao njih kako sa emocijama i povišenim osjećanjima da plaču, pričaju o tome. A što se tiče mog nekog doživljaja tih scena, pa mislim da je u kontekstu filma to bitno, jer glavni junak tu, odnosno car, se suočava sa tim da je onaj njegov zatvorski upravitelj, sa kojim je on vodio te dugačke razgovore i koji ga je u suštini i doveo do rehabilitacije, s kojim se izboljižio, verovatno. Koji nije uopšte loš čovek, zato je stradao. Koji nije uopšte loš čovek, žrtva kineske kulturne revolucije. Da, on je žrtva kulturne. I sad možemo to da dovedemo u vezu sa početkom filma. Sa tim da, u stvari, to neko kinesko carstvo propada, jer se opirao reform... Mislim, dolazi do tog puča, jer je bio pokušaj da se reformiše, jel da? Kineska država i onda se to negde zaustavlja. U tom trenutku isto imamo pokušaj, to je prvi pokušaj da se kineska komunistička država reformiše. Dakle, posle velikog skoka u napred, koji je završen katastrofi. Katastrofi, bukvalno, bio je taj pokušaj da se malo povukao i pustio neke druge ljude iz partije, među kojima je bio glavni Deng Xiaoping, da izvrše dekolektivizaciju, da tako kažem. I onda to se brutalno prekida kineskom kulturnom revolucijom, jer je Mao video, verovatno, da na taj način gubi u potpunosti kontrolu nad partijom i moć. I to se dakle, neki reformatorski potezi koji se zaustavljaju kulturnom revolucijom kineskom. Kad je smrt Mao? Mao je umro 76. godine i do svoje smrti on je bio de facto, de jure vladar Kine, ali već u svojim poslednjim godinama, dakle, posle kineske kulturne revolucije, negde je izgubio opet moć u partiji, opet su počeli da rastu. Meni je nevjerovatno da još uvijek koriste njegovu sliku na svim novčanicama u Kini. Dobro, zato što je on tvorac komunističke partije Kine i bez obzira na politiku koja je otišla u potpuno drugačijem smeru, bez obzira na samog Denga Xiaopinga koji je bio žrtva Maove politike u više navrata, mislim da to neko poštovanje, i ako se gradi već kult, mislim, ako je komunistička partija i dalje na vlasti u Kini, ne mogu baš da se u potpunosti da, pucali bi sami sebi u noge, da. Njenog osnivača. Iako njihova politika u tom periodu 30 godina više bila inspirisana po meni Singapurom, nego... Pa jeste, ali vidi, mislim, već je Mao Tse-tung krajem svoje vladavine, vjerojatno pod uticajem nekih bliskih saradnika, počeo to približavanje Kine zapadu kada je izvršena konfrontacija sa Sovjetskim savezom. Slažem se. Mislim, 72. godine dolazi do tog Reaganovog, odnosno Nixonovog Amerika je uvijek dobar saveznik. Putovanja u Peking i tog istorijskog susreta između njih dvojice. Tako da, vrlo interesantna kineska istorija. Vrlo. Ovaj film, znaš šta je fora?
ovo je evropski film. Možemo čak nazvati i hollywoodski film, zapadni film. I baš zato nama uspeva da približi na taj neki naš Hollywood, kao ono, evropski način kinesku istoriju. Jer oni imaju taj neki svoj potpuno drugčiji feel, pristup tome svemu, koji se nama neka čini dalje po meni. Ali ovaj neki način gde mi pratimo priču heroja, ovo ono, taj antiheroja, nije ni bitno, ipak nam približava i kao, stvarno taj film spaja, pravi taj most između istoka i zapada koji su i pokušali. I meni nekako humanizuje ljude i pokazuje da svi ljudi u svim situacijama se ponašaju ljudski, da niko nije bog, niko nije nadčovek, niko nije zver, nego mi smo svi ljudi u nekim okolnostima. Imamo neke svoje ambicije, inspiracije, ovo ono, makar to bio i sam car. Kao neka najviša vlast, on se nekim otvorim scenama smatrao polubogom u suštini. Pa, mislim, da, to je negde što car u tom kontekstu njihovom prevazilazi neke okvire u kojima je car bio, recimo, u evropskim državama. Pa da, kod nas je bilo odvojena crkva i kod njih u suštini nije, on je bio uvek vrhovni poglavar. Posle srednjeg veka, da, mislim. Da. U Kini se to negde zadržalo na tom nekom nivou. Vrlo specifična kultura koja je mnogo svetu podarila i otprilike na kraju jeste zapadna ideja promenila Kinu. Ovaj put ideja koja je nastala u glavama, komunizam, potiče iz evropske ideologije. Da. I na kraju je jedna pobedila ideologija. Da, mislim, i ta pozicija na početku u kojoj se nalazi ova Cisi, vladarka, koja kaže nju zovu ženski Buda ili mali Buda, kako već, znaš, gde ona sjedinjuje u sebi na neki način simbolično i tu vlast svetovnu i zemaljsko i ovo zemaljsko. I ono zemaljsko, da. Da, i to pokolno prekid. Mislim, oni su mogli da biraju, to u suštini u Kini nije bio rat između tradicionalnog i novog, nego je bio rat građanski između dve evropske ideologije, sad, koja je pobedila, čak nećemo ulaziti razmatranje. Ali vrlo je zanimljivo to koliki je uticaj Evrope bio, da se na dvor zvao tutor sa zapada, itd. Taj neki period zlatni Evrope, što smo mi pričali u Drugom svjetskom ratu, koji je završen Drugi svjetskim ratom, trebalo to od građanske revolucije, ta tolika dominacija na svakom mogućem planu, čak ne kolonizacija po meni, nego kulturno obuzimanje svega, uređenja, društva, odnosa i među ljudima i među društvom, to je doziralo taj vrhunac. Da je jedna Kina koja je, pa možda je čak i najstarija civilizacija na svetu, svojim svim potpuno preuzima jednu ideologiju, ovaj put komunističku, i stvara se i vrti oko toga. Znaš, za vreme kulturne evolucije mnogi njihovi muzeji su potpuno uništeni. Bukvalno su izbrisali jako puno svoje istorije. Većinom što mi znamo o staroj Kini, mi znamo preko onoga što su u Tajvanu ostalo. Da, gde čak oni u tom nekom preuzimanju te ideologije odlaze dosta u neke radikalnije pravce mnogo. nego same nekde Sovjetski savez ili druge evropske države. Ne samo Mao, nego i oni koji su inspirisani Maom i tom njegovom idejom što je verovatno doživelo vrhunac u Kambodži za vreme vladavine crvenih mera, gde su oni poslali, ne znam, gomilu ljudi, intelektualaca, između ostalo gradskih stanovnika na selo, da se prosto tamo snalaze i da pomrli su toliko njih. To je vrlo to zanimljivo, mislim, ti eksperimenti, ti tako društveni, socijalni su često dolazili na zapad, što kaže, citirat ću Margaret Thatcher, iako u ovom videu možda čak i nije primereno. Mnogi svetski problemi su došli iz Evrope u zadnjih 100 godina, ali skoro nijedno rešenje. Da, ali interesantno je i ta istorija Kine koja ima taj građanski rat koji traje, ajde kažemo, te neke sredine 20-ih pa do 49. kada komunistička partija konačno osvaja vlast, ali koji su, imali prekid, ozbiljan prekid za vreme za vreme japanskog osvajanja Kine i za vreme japanske okupacije Kine. Možda su zajedničkog neprijatelja, slažem se. Zajedničkog neprijatelja kojim su se zajedno... U suštini da nije bilo operacije Ichigoi 45. gde su uništene pozicije potpuno nacionalista, verovatno ne bi pobedili oni.
komunisti. Zato što kao, da operacija u suštini većinom je bilo centrisana ka jugu i u suštini 80% jedinice je bilo uništeno. A možemo verovatno govoriti o tome da se ta frakcija komunistička izrodila upravo iz te republikanske, iz tog nekog opšteg republikanskog korpusa koji je svrgnuo cara. Dakle, da ona nije sama po sebi postojala pre toga, već se upravo u okviru nje pod uticajem revolucije u Sovjetskom savezu i tako dalje Slažem se, izrodila. to je bila jedna od ideja napred. Jer mi se razumemo, potrebno nešto se promeni da se pobegne od tog nekog, pod navodnicima, starog. I sve te ideje koje su dolazile sad, bilo je bilo je anarhističkih i mnogo drugih različitih. I upravo, šta ste kažeš? Rekao se da je mnogo zanimljiv film baš u tom pogledu. Jeste, da, jer upravo kroz tu sudbinu ovog cara, koji u stvari predstavlja neku vrstu treće struje u samoj Kini, koja sklapa kompromise sa Japanom i tako dalje da bi se vratio na vlast, ali ne toliko željeno i voljeno, već upravo zato što je to njegova jedina opcija bila, što nije, mislim što je u mnogim slučajevima, pričali smo i u našem kontekstu i tako dalje, o takvim nekim strujama sklapanja neke vrste primirja i paktova sa reakcionarnim nekim strujama, vrlo je upravo kroz prizmu toga interesantno posmatrati čitavu tu kinesku istoriju. Jeste. Znaš, na primjer, kad borimo s Japanom koji je sačuvao svog cara, ali je obolio revoluciju industrijsku. Da. Vrlo zanimljivo. Da, mi ne možemo ni zamisliti posmatrati te dve. Mi ne možemo ni zamisliti kakav bi Kina bila sila da se to desilo sa tom populacijom koja ima. To je sad kao ono... to su isto spekulacije, ali eto da... Alternativna istorija. A svakako meni je bio baš super film, Pa mislim da, prosto, kao što rekoh već, zahvalan za različite teme koje pokreće i o kojima smo mogli da razgovaramo. Nadam se da je i vama bilo zanimljivo dok ste nas pratili. Ako jeste, i ako vam je generalno zanimljivo, naravno da gledate naše videe, kao i uvek sugerišemo vam da nas podržite na Patreonu ili na YouTubeu kroz one programe Supers i Membership. Da, ima svašta nešto. To bi nam bilo dosta značajno ovako, a ako ništa drugo, svakako nas pratite na društvenim mrežama, YouTubeu, Spotifyu, pa se gledamo. Gledamo se ljudi, ćao!